INP Mizo channel clear tute in zain chi bai le vek ule technical lam tle makan boi dewa wangin nimen lam kha update kan siam thei telova kan channel min subscribe tute in me hriat thiam na kan an dil masa a nimen lam kan update thei tak lawa wangin tun tum chu nimen lam thil thleng langsar zual deuh kan an soi masale lokanga ti chuan refugee chungchanga din thar local council in thuman mo an chua kan puan sak bokanga Myanmar ram din munaram dang te hrek nakal zel kan ngai thla hole bok don nia tin kan soifo wang khan mi thuziak kan chiar sak thin hi INP Mizo channel ngai dan ani vek kherlo ti te kha min lo hriat sak bok don nia nimen march ni som ni le pathum khan Myanmar ram mun rang ranga demonstration an siam na sale hleya nidanga an boi thin ne na khai khin chuan kemin boina lian thama omlova angai thayang chu thile hliamero an omle tho mai CPAC council nun ron na wangin nimin march ni somni le pathum khan mandalay khopuya mai chenau pang kumsari mi telin mi pali in nun na an chan le ta mandalay khopui chunga omte chuan CPAC te hian civil thomno hain le civil motor khalin silayan chelek na sa hleya konglaya kal mai demonstration siam po nilem lo te po zuin an man zel ni in an soi nemena kumsari mi boral ta hi ma khin miu chit ania chian mia ta si town si pa om ni in sipai te hian rala tangin in an ka fu kherani apoi thei hle mai hetiang deuh hian kan ta ya veng lama po mi pakhat utan su an kap hlum boka ong pin le venga thing pui dor thok kumsom ni mi tlangwal pakhat po hlawh ka sakin athi ve bok heng te ba ka hian nimin tu khan manohari road number 59 le 60 in kara CPAC council lam hian kumsom ni mi tho ko chian ta thui an kap hlum to bok rengun khopuya dopung township lama chuan an venglal office hal chungchanga CPAC lamin mi som thum velan man dopung township a noi e venglal office hi nimin pia zan khan tu ti hriat lovin an hal chhevekani patin khopuya chuan umin sui Myanmar ram chunga human rights watch lama an ho tu ber chu CPAC council lamin an man le ta Myanmar rama mobile an chelek hlei theilo na hi thla avei don tareng mai nimin lam khan CPAC council lam chuan mobile internet access chungchanga engma ruah man na an la siam lo thu an soya phone call bak lo chu an la mang hlei thei don ri lo ang khop mai nizan khan MZP general headquarters buat sayin Mizoram house Fazan Vihar New Delhi ya Myanmar Buaina awangan nun na hlan tu te sun na hun manani Mizoram Rajya Sabha MP Pukevan lalve na hovin he hun hi ursun taka man ni in India ram capital a ngat hetiang ma an langam hi an fak om leni din thar local council thuchwa kan siar sakanga Myanmar atanga Ralthuam chungchanga hriat tir na man mo thlak an tiani Myanmar ramin buaina na men lo an to awanga kan zo na thlak unaute sahim na zonga din thar veng ron lut an omani chuan din thar local council chuan en rang lovin unaute ron zin anga lo don son ain pe renga din thar khotlang ron bel kan unaute har satna le buaina an to lo nan Ralthuam kan omani chuan din thar local council chairman secretary le member zong nena arang theiang pera in report turin hriat tir kan ni tin Ralthuam lo mi khwal tu te pon hei hi ngai poimo turin kanin nge ne hetiang hian in report turani ang pakhatna an ming pahni na nu le pa nupui pasal te ming pathumna an kumzat palina chung ko zat pangana Myanmar a chen na khwa le na tho Mizoram aron lu ni tuna omna an section din thar venga thlen na in nei tu le phone number khatiang khan report pek turani ti in din thar local council chuan nimen khan thu an chua an secretary Sivan Lal Shoyan hian thu chu hi minga sign nan ani ti chuan US le EU ramten Myanmar le China an thremta ASEAN ram hroi tu te an la enron mek zelti City lal rin oman tun lai thil thleng langsar zual azia hi
ingai thau le teng u nimina Association of Southeast Asian Nations ASEAN chairman nimek Sultan of Brunei Hassan Al Kolkia chu Singapore Foreign Minister Vivian Balakrishnan chuan Brunei Ramkhopui Darussalam khun khan takin tunlai Myanmar Buaina chinfel dan tur le ASEAN ram sawm in sui khom te din mun asoi puya Myanmar chungchang an soidun na zongero puanzar anilo ASEAN ramten Myanmar Buaina na sajok Inremna zonga ban pharle malak antum chho me kani heti lai hian nimin thotan ni ve khan European Union ram som ni le pasari foreign minister te malak na in Brussels khopuya EU Council Union meeting chuan Myanmar Buaina ti re na tura bei seina wangin tuna sipai sarkar hroi tu lok som pakhat zet rek na le khem na tur an puang chuak le ta a EU chuan kum sang khat sakwa somret le pakwa nulama avoi khatna tan China ram hroi tu then khat khem na le rek na tur po an puang ngal bok hei hian China ti thin rim hle China chuan thung rula phubalak an tum ti an puang zuya EU ram hroi tu then khat rek na an siam ngal ve bokani Dutch Wales Germany chanchin bu chuan EU le China chun na satakin in sum don ton na an thang dun me ka kum sang ni atanga sang ni le som ni chung ringotin foreign direct investment FDI ya mason na satak ane ati kum sang ni le som nia China chuan EU rama euro tluk le ding on zathum somriat le paliman zet bungrua athon luta EU ramin tluk le ding on zani le pathum man athon lut boka FDI a ringot China in tluk le ding on za le som ni nein EU chuan China a tluk le ding on za le som li anei thungani hetianga EU ramin China chu Xinjiang province a Uyghurs Muslim le Tajiks nam hote ti du da a re-education camp anti ani nataka chuan communist hote thluak suk na ani bera nam claim zok te dikna le chanvora be saka om chu andu lovani EU in an rek le remzinga Myanmar military commander in chief General Min Aung Hlaing Deputy Commander Su Win Police Chief Tan Hlaing 33rd Light Infantry Division le 77 Light Infantry Division pon telani Tom Andrews UN Special Reporter to Myanmar chuan 33rd Light Infantry Division te chu Mandalay khopuya mipui poisoi lote tharum nena bei tu zinga antel atia Reuters chanchin bu chuan 77 Light Infantry Division te hi Rakhine State nam kem zok Rohingya Muslim te tha chiam na le refugee noi sari singriat le sangli chuang Bangladesh atlan lu pha na khan mala tu anpu ati EU Council Union malak na hi US point thopin US Secretary of State Anthony Blinken chuan mipui poi soilo tharum panga be na le human rights po chiat na do na tura malak na thatakani ati Joseph Borrell EU Foreign Policy Chief chuan EU in Myanmar Buaina chinfel dan kong adapa hetiangin sipai thunei tu te rek na le rem na hi asiamani EU ram tele Myanmar in sum don na kong malak na ero mipui nol puin an tor pha thei do na wangin mimal sipai ho tu te chau bituman ni sipai sarkar din Myanmar Economic Cooperation MEC le Myanmar Economic Holdings Public Company Limited MEHL te chau remzinga antela EU chuan uluk takin athutluk na chu ennon fovin Myanmar din mun chu athlir zel donani ati thomno siam na garment factory le company lamero mitam tak ezon nati boidona wangin rek le remzinga an la tello sipai enkol company lian pani MEHL le MEC a hian EU investor te chuan sumtam tak thoin Myanmar sarkar in ramdanga tanga sum alak lu na berania he company lian te hian cho eile intur hotel thil lai chua banking lama chia lak lu na lam te kha thokin democracy kong hon zauna democratic liberation ti theina tur berangayan ni hetianga EU ramten an rek le an rem ta ka chuan Myanmar economic din mun angai tu om chhohle turangayani Paul Donowich Global Witness campaigner chuan EU ramten Myanmar sipai ho tu lok te rem na le rek na anti chuak chu lom omati thu soin
tharum tho zel na ati tlem pha abe sei kum sang khat zakwa somriat le pariat nuwa sipai chakna manga mipui thlan sarkar paina military coup chu sang ni somni le pakhat February ni khata om le in Myanmar President Vawiin Min le State Councillor Prime Minister Angdeu Aung San Suu Kyi kum som sari le pangami chu sipai ten man le in zela antan tir le me kani EU ram chuan khovela human rights bo chiat na tam na ram ho tu then khat an rem nual maya North Korea Russia South Sudan Libya China mi te po telin US Treasury Department po in specially designated nationals let's in American then khat Myanmar ne in kung kai na ne sum do na nei te thil nei khap na te siamin Myanmar sipai te sum le pai lak lu na dan a rek be an tum hle ni EU hian human rights bo cheram te chu everything but arms EBA ti mingin tharum tel silovin tranpuina apek le sum don na thil adan char sakthina Cambodia po a rem zinga lo tel ve to thina ni Myanmar sipai Tatmadaw anti mai sarkar chu anchena tul maya The Telegraph UK chanchin bu chuan sipai sarkar chuan ngoi ringin internet khuwa khirna tur dan siamin chumi mangin mipui en thlaka chui zui na tur le sarkar sawisel tu te mimal rem theina le tan tir theina tur te atela human rights group chuan an du lo hle ni ati Aung San Suu Kyi kum som sari le pangami la chu ei ruk na le thil sual tia pu in thubuai an siam sak bel to a sumdong lian tak zela po tan tir to mong weli chuan Suu Kyi chu a sarkar lain US dollar nuai nga le singa chuang ka peya hei hi sarkar na chel tu lokte ne na sumdon na lian zawk ti theina tur ka ti ani ati Chief Minister pakhat zel tang mek pakhat chuan Suu Kyi chu US dollar nuai ruk le rangka chak keji sawm alo peto ni ina in soi ve boka ma se Suu Kyi ukil khin mong zo chuan hetianga ei ruk na le tham na la pu na chu dot phu chop le tran chan tur om lowani ati sipai sarkar chuan jiangkong khopuya Australian Canadian khwale tuini na nei kop nu pa Myanmar rama business consultant thok mek Matthews O'Kane le anupui Christy every tepo pon chuak theilovin an reng meka karen tia an ma ni point an in kau lain kol kerang ho chuan kajin tinan kau dai maya kayin state hi Thailand ramri de pa om ni in karen namte hian tun ma in dona rengun khopui hi an lo la trep to ni nan soya karen sipai te tuk dai turin chin mi te po roi hialan ni an tia ni tuna kayin state a mi hring Maktaduai khat le achan ve omin square mile sing khat le sang khat zasari somthum le pakhat azaw ram an nei karen ho te chuan karen National Union ti te karen National Liberation Army KNLA ti helpol te nein an ni hian kol sipai chuan do deuh bera karen refugee te hinoi tel Thailand an lo tlan cheto a tun lain Tatmadaw te le KNLA KNU ite in be na wangin karen mi sang riat chuang chu ram noi an tlan chemek boka karen mi puite tran pui tu Free Burman Rangers in tipol chu US Special Force lo thok thin DFU bang chuan dinin an ni pol hian karen namte chu an biruk na ram ngowa le khuwa atikal chilin chanchin tha rilpa in damdoi lam le chen na le thom no te an pethina Tatmadaw le KNLA helte in be na wangin karen noi khat chuan an chen na thin an tlan chiat san to te ni DFU bang chuan Myanmar sipai te laka mipui ven hem le an dam kho chuan chu kan malak na perani ti in AP News palaya rila kum sang ni le som pani khan KNU hian Myanmar sarkar nen in ka hayan naya masetat madolamin an bo chele thin ni in an pu karen le sian nam refugee te chu western lamten sum le pai nan tran puina sa in ve buran khon puya Thailand atangin media rang atangin Mizoram state India a Myanmar mi Ralthuam mi sang chuang an tling to a atam berchu chin state om Christian zawfate an lanri tunanga an boina re mai lo chuan kol buddhist ngei po noi tel ron tlan che theyan ni AP News palai anupam nath chuan
Mizoram refugee an pun mek thu ziakin chung te chu Myanmar sipai hlawh tlan chia man vuak soisak le tha hlawh le du thlan tur dang an nei lova tlan chia an nia police te chu sipai ten mipui te kap turin thupe kan penge yem ti fin fia the ni lo ati Myanmar le India chuan kilometer sang khat le zaruk somli le pathum zeta thui ramri anaya wangin Myanmar Buaina chinfel thuai ani lo chuan Ralthuam tam zokin Mizoram chu tlan chiat nan an lamang zel don ne na lang India ram chu sang khat zakwa le somnga le pakhat le sang khat zakwa somruk le pasaria UN refugee convention Ralthuam te hum himna tura UN protocol pom tu ani lo wangin tun naya Myanmar ram buai wanga Ralthuam te po North East State Pali te chu Union Home Ministry chuan thon kir turin thupek khau tak pe in Chief Secretary Theu te lekha athon to ani kha Mase Chief Minister Puzoram thanga chuan Central Sarkar chu zia ka chang le tin mipui thabar tlan chia thon le chu thil ti chi ni lo ti in India Sarkar chu refugee ngai tu a chomdol na ngai tu sak turin angen ti ani State Sarkar chuan India Sarkar thupek chu apal zut ngot theilova Union Home Ministry thupek ti du lo fo ta sela Mizoram chu President's rule a puangin New Delhi atanga thu nei na non lek ko emo ani chuan thil boi thak tak a thleng thei don ani chu wangin tu ten nge Ralthuam chu lo chom dolin tran puyang tuna tanga ril ru sen le in buat sai angai thina thlazar noya ommek kan zo chul chuak zo fa mi zo te nge lo kuang ku a thlamuan le tran pui chu Christian nam mi zo ti tur dik takani India le Myanmar hi sa khwa le culture in nai tak ni in Friendship Treaty na yen thu thlung po lo ziak fel dim diam an ne vea Myanmar Sarkar in aron ngen le phut tlat chuan ram pani te lo in rem to na chu India tan bo chiat hreom tak ani nge yang International politics le India foreign policy han thlir wang hian Myanmar ram chu China le India hian thian tha nget tak le ril le thuk taka lamtanga siam tumin tham be antum ve vea India be tu helten Myanmar chu bi ruk na tombuk hiala an nei thina wangin India hian Myanmar chu be chethei ani don silova chu wangin Myanmar zo fa te tran pui turin international politics le diplomacy thiam takmaya kan hap chhauta nangai to ni ma ni chibing ma ni nambil ma ni khotual ma ni district level chau thlir lovin khovel mar phutek pha le khovel tok ver thlir pha hroi tu kan mamo chho me ka ni Burma history kan chiar chuan sipai hoten sul nuan lo nei thuk leya thakhat chama Myanmar rama rong bola ka jin ve zoi tumin an mun poimo deuh tlo in an history bu te chiarin tlang mi helpol rang chanchin atanga khun sa opium war thlengin ngai nom tak chiar tur tam hle ti ka hria a ai hi ama city lalrin omana a soidan chiani kum sang khat zakwa somli chho dai to bama zirlai hruai tu lar le rem hria ong sana su chi pa chuan Burma zalen na sualin bama hero ni na alo nei to ani British opna noya zalen na turin kum sang khat zakwa somli le pakhata Burma Independence Army BIA adina Japan hoten tran puin China ram hainan thliar kara ong san le athian somthum te thar ti comrades anti mai te chuan training annaya mi somthum zinga tun nualar tak general ni wina po khatel veni Japan sipai noya training nei ma se indo pui pahni na chuan Burma sipai te chuan allied force tenen Imperial Japanese Army te chu sangkhat zakwa somli le panga underground pole Anti-Fascist People's Freedom League ti in andova Burma sipai Tatmadaw 10 March ni somni le pasari chu Resistance Day antiani sangkhat zakwa somli le panga Burma National Army Revolt hel na hriat rengna ni in tun nuwa Tatmadaw Day antia ropui takin an lom thin kumina engtin nge man antuma enge lo thleng do ne ro hriat ani talovani hi sangkhat zakwa somli le pahnia rangun khopui chu Japanese kuta atluwa BIA chu Burmese Defense Army BDA tiatha kaniya BDA commander chu general tiakau ong san thunhoya omani sangkhat zakwa somli le pasari July ni som pakwa
General Aung San chu interim government sarkar lailok cabinet meeting an nei lain Rangona ka hlumani chuti lai chuan tuna afanu Aung San Suu Kyi thi kumni mi chau alani General Aung San ate ho mi pakowa an ka hlum tum hian Indian police officer Tamil Muslim Abdul Razak po ka hlum tel ni in Indian Express chanchin bu chuan aziak sangkhat zakwa somli le pakowa a niwin chu sipai Tatmadaw ho tu ber alo niya sangkhat zakwa somnga le pariata thunei civil sarkar atangin chu saka mase prime minister unu kuta thunei appellate leni sangkhat zakwa somruk le pahnia general niwin chuan sipai chakna sarkar siamin Burma chu socialist program party tihin party pom chhun chuan socialism policy kalpuin ram a hroi chhota a general niwin rorel na chu a rong leni kol ho te chu number chungchanga Chinese angmaya pui thuna a thlak ring mi deuh an nia wangin general niwin chuan number 9 chungai sang lutuka number 9 chu van nei na number tihin Burma poisa chiat anti mai not te chu somli le panga somkowa angchi 9 chuak theitur hlirin asiam tirta a sangkhat zakwa somriat le pasaria poisa thi demonetization siamin chu chuan Burma economic ati chle ani kol buddhist ho te chuan number an ngai poimo em awangin 88 uprising harna le buaina ti in sangkhat zakwa somriat le pariat okas niriata sipai rorel na military coup omen state law and order restoration council ti an siam le a Burma ti ming chu Myanmar ti thak ania rengun po yangong ti alo nita General Somong chu SLOR sia chuan ho tu berni in kumli nuwa senior general Tensing ronlal vele in kumsom pakwa don ramahruai March sang ni le som pakhata mipui tamzok than le du danin athu nei na chu Aung San Suu Kyi kuta ahla nani kol sipaiten number an ngai poimo sia generals then khatin run mai hlawna wangin ram chung pilril zoka khopui din an du antia sang ni le panga akhan an khopui thar siam nepi do chu chomadar som pakhat ni som pakhat na thla som pakhat na ministry som pakhat te chu truck sing khat le sang khat mangin yango ngatangin an khopui capital thardin nepi do anin son lut ta ni ole tuna kan chiar sakta kha city lal rin omaziak ania ti diklo palte zia sual palemo chiar sual palemo alo chuan in ngai na thiam na kan nei theu don nia INP Mizo channel clear tu ten in lo beng war pha kan be sei kan channel in lo clear thina wangin kan lo me